Gĩcigo-inĩ kĩa ũmbunge kĩa Narok ya ithũĩro nĩ kwĩgongona rĩa gũcokia ngatho rĩa minista wa marĩa matũrigicĩirie Soipan rĩtabanĩirio. You granted me the opportunity to become the first ever Maa woman to be appointed as cabinet secretary 60 years since the independence of our republic. That there, Your Excellency, is history. President agĩtetera watho wa kĩgĩna kĩa bajeti ya mwaka wa 2023 na 2024 nĩ orĩtie atongoria metheme na kũregana na watho ũyũ nĩ ũndũ wa mĩrũgamo ya ũteti, kũrĩa ongereire atĩ nĩakenda kũmenya atongoria othe arĩa makaga kũhĩtũkia watho ũyũ wa kinya bunge-inĩ tondũ ũtanyĩtwo kũgacĩrithia mĩtũrĩre ya Akenya. Kuna watu wanasema ati siku ya finance bill kila mjumbe ajulikane amefanya kazi gani ama amepiga kura upande gani. Mimi nakubaliana ya kwamba kila mjumbe ajulikane amepiga kura wapi. Mimi nangojea mbunge mwenye anaenda kupiga kura ati kupinga mpango ya serikali kuwapatia hawa vijana ambao waliwapigia kura ati ajira. I am waiting. Your Excellency, you don't blink. Mimi najua vile mzee Kibaki alikumbukwa wakati alitoka kwa kiti. Siku moja wa Kenya watakukumbuka ya kwamba wewe ndio ulikuwa wa kwanza kuwatoa wa Kenya kutoka slums, kutoka zile manyumba za slum areas, mahali wa Kenya hawana maji, hawana vyoo, hawana maisha nzuri. That time you will go into history. Munini wa President Rigathi Gachagua athiĩte na mbere kuga watho ũyũ wa kĩgĩna no mũhaka ũkahĩtũka ona thengia ya ũregani mũnene, kũrĩa ongereire atĩ andũ arĩa matandĩkĩtwo mawĩra matirĩ na gĩtũmi gĩa kũregana na watho ũyũ tondũ matigakorwo makĩrengwo kĩndũ. Sasa ile iko rais, hakuna shida na wananchi, ni viongozi wanadanganya wananchi. So nyinyi kama mbunge wetu wanasema watu wasilipe kodi, asilize barabara kwa sababu ya atongoria matiganĩte magĩtetera watho ũyũ wa kĩgĩna maugĩte nĩ maraũnyita mbaru na nĩ meharĩrĩirie kũũhĩtũkia kuona ũtanyĩtwo kũguna Kenya. Mimi nimeambia wabunge wenzangu tukirudi bungeni, kwa sababu nimeona pia media yote iko hapa, mujue ya kwamba hii kitu sisi tutapitisha, na nilisema na nirudie, serikali haishindwi. Mimi kama chief whip kule bungeni nitahakikisha hii kitu ya finance bill imepita, kwa sababu lazima serikali iendelee mbele. Hatuwezi ficha rais. On one side tunataka barabara, on another side tunataka stima, on another side unasema hatutaki maneno ya finance bill. In Embu County we support housing, affordable housing, kwa sababu kule Embu tunangoja 5,000 houses na tumeanza za kwanza 400. So we support it. And Osoro, my brother, you are the best whip. Well done. I can see you're walking in our footsteps. Make sure government agenda always makes it on the floor of the house. Opposed to making sure wenzetu wako na nyumba ziko na choo. Why would you be opposed to making sure wenzetu wanaishi kwa nyumba ziko na maji na stima, so that they can have the facilities that a dignified human being should have? Kwa hivyo, Your Excellency, we support you from Nakuru County. Tunasema tunakusupport. I do not mind being subtracted 3%. It is capped. Atongoria ya oho nĩ maikĩtie hoya kũrĩ ndundu ya maminista makĩmĩũria tungatĩra mũingĩ hatarĩ na mũthutũkanio na ungumania wa indo cia mũingĩ. Ngĩribotera Inooro TV, njĩtagwo Kate Muthoni.